Hallelujah. So now, ituloy din mang receive the Word of God kat iti message nga kahit kung i-preach kada kayo. At masarakan tayo dito iti Galatia chapter 5, iti verse 24. So di mabasa, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions in desires. Kaya dumapataros, those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to His cross and crucified them there. And they that are Christ, King James, have crucified the flesh with the affections in lust. So the message tayo dyan, crucifying the flesh. So that panangi crucify tayo, panangilansa tayo, ijay cross, ijay sinful nature or flesh, worldly nature, earthly nature, Adamic nature, okay? Adalan tayo pa day kuna nga crucified the flesh. So, what is that flesh nga may bagbaga? Iti flesh nga ibagbaga na day, tinaduma pataros, iso nga dito'y NLD, tinbaga na day flesh, sinful nature. Ti flesh nga ibagbaga, sinful nature. Managbasol nga kinatao wano kasasaad. Kailan may crucify na ito eh? Kat in-crucify yun ni Jesus. Pero kada tayo, kailangan tayo nga amuan how to crucify the flesh. Tamay sa rito nga disturbo, itibiyag tayo. Isukit diya, iti disturbo, itibiyag tayo. So, we need to kill. Kailangan patayin tayo. The flesh. Kat matay lang daday, ijay cross. Without the cross of Christ, haan nga matay ti flesh. Are you getting something? Yes. Okay, another nga ibagbaga na nga flesh is the old nature. Say mo lang, old nature. Kita natin iti Romans chapter 6. Iti verse 6. The old nature is so the old self. Daan nga sika. Kailangan matay di daan nga sika. Sumaban na yun di Romans 6, verse 6. Knowing this, amo tayo, that our old men, yan. So makita yo, old men, tinaduma, old self. Tinaduma, old sinful selves. Old self. So kung ano day old men, daan nga kinatao. King James. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. NLT. We know that our old sinful selves were crucified with Christ, so that sin might lose its power in our lives. Tapno di power ti sin ket mapukaw or ma-destroy di power na kada tayo. We are no longer slaves to sin. Saan na tayo nga tagabo ti
basol tapno agbiag tayo ti basol. So now, old self, tiket na sa one ti flesh. Sinful nature, old self, nyapain, tiket na sa one day flesh, so day desires of the flesh. Iti Galatia chapter 5, verse 19 to 21. Kayo makita, sin. So nga sinful nature. Tandaan tayo, no? Apa yung isursurot dito yung church na gito eh. Ulitak manan, dito iti disturbo, iti biyag tayo in Christ. No? Han tayong amu how to crucify. Amen. So, makita tayo, dadyaga natawid tayo, another thing, okay, hanggang nga ibasa na Galatia, basaan nyo. Amin nga basol, sinful nature. Ti kinbungay dyan. Okay. Next, dadyay ibagbaga tayo nga sinful nature, dadyay natawid tayo kini Adan, the first Adam, earthly. Nga biyag, 1 Corinthians chapter 15, verse 45, gingana di 47. Tanto there, the scripture tell us, the first man, Adam, became a living person. But the last Adam, that is Christ, is a life-giving spirit. What comes first is the natural body. Then the spiritual body comes later. The first man was from the earth, a man of dust. The second man is from heaven. So, anya dikit na sa wandadoy, Adam, the first man, was made from the dust of the earth. So, daytoy, day nagapuan, da jay sinful nature, dinatlag ni Adan, itibasol na iraman amin nga tao, ijay first Adam nga daday, nga earthly. Iso nga nagkaroon tayo, timakon ko na nga earthly body, nga mahal lang nga daday. Tinatawid tayo kini Adan, di nagbasol ni Adan, natawid tayo, jay makon ko na nga old self. Nagapuy dyan. So, daday natnagan ni Adan, nga basol nga daday, iso daday timawawagan nga old men. Jay natnag nga kasasaad, jay earthly nature ti tao. So, naglawag nga dekunana de adake ni Kristo in crucified ti flesh. Amoyo, ti dapat nga may crucify, ti matay, yan natawid mo ijay Adamic nature. Kailangan nga matay. And then matay ti desire of the flesh nga iso jay sin. Ulitak manan, di Galatia tatay, ti flesh, di desire, tayo iti basol, jay sin. Jay derap ti lasag, last, basol, ti tarigagaya na da jay last. Amen? Pero adang ano ito yung Bible, so nga ilang maadal tayo, nga dagijay adak ni Kristo in crucified and ti flesh. That teaching ni Paul. Pero datayo nga adak ni Kristo dito yung church. Jesus, the Good Shepherd Church. Amo tayo ba how to crucify the flesh? Dekat. So, the Adamic nature, old man, sinful nature, old self, or lust of the flesh, iso di bagbaga na may crucify. Yes. Amen? Taray jay ti disturbo, life mo nga nailangitan. Yes. Ta earthly nga rod iso na.
Iso nga kailangan nga ti maibiyag mo, jay na ilangitan. So now, mapantayo na jay, crucifying the flesh, or crucifying the old self, the old man, the Adamic nature, the sinful nature, crucifying the lust of the flesh. Pantayo niya. Hallelujah. How to crucify the flesh. Ako na. Or how to kill the flesh. How to kill the flesh? By crucifying it. By nailing it to the cross. Never nga matay iti flesh without the cross. I repeat, haan nga matay iti flesh no awan jay panakatay ni Jesus ijay cross. The only way for that flesh or old life, old self, Adamic nature to die or to be killed is by the cross of Christ. Without the cross, no amamuti message the cross in your life, never nga matay diyay, tati katayahan na lang da jay cross ni Jesus. No hanga na tayo ni Jesus Christ si jay cross, hanga nagungar, jay new. Ti katayan lang ti flesh, ijay cross. Sublian tayo dari Galatia. Amo dagito iti kailangan tayong maadal iti biyag tayo tapno matay jay old man. Hallelujah! Na kayo ngay, natayan ba di old? Kuno ada palang agalalalya. Kuno isuna po lang ti mangitorturay. Iti biyagyo, once nga isuna di mangitorturay, iti biyagyo, so maka-operate palang ti curse, even though, kuna ti Bible, nga you are blessed in Christ. Because no tirumrumwar ijay life mo, katjay old man, na ika-Kriste, under the power ti sin diay, under the power ni Satan. So kailangan matay diay, ket agresorate, the jay new. Awan iti resurrection, no awan iti crucifixion. Crucifixion first, and then the resurrection. No pa'y born again tayo, adan ka na tayo jay new life. Pero no haan tayo nga maadal na ito'y, haan nga grain jay new life ka na tayo. That's the problem. Ngamahan ko mga problema ay no umay knowledge ka na tayo. Because powerful jay new life tayo. Pero kailangan nga makita yung nga you are dead. Ijay first nga biyagyo, first man. Kailangan nakita yo nga he is dead. Okay, lita ka, may crucify mo lang ti flesh, ijay cross, mapatay mo lang, matay lang ti flesh, ijay cross. No, a one day message ti cross, singkahan mo mapatay diyan. So, kailangan nga maawatan. So, soblian tayo jay Romans 6 verse 6. Ilan sayo, the old man, ijay cross. Kunana, we know, or knowing this, that our old man is crucified with him. For we know that our old self was crucified with him. Dagiti kwa. So that the body ruled by sin might be done away with or set free. Amen. That we should no longer be slaves to sin. So nga handa tayo nga maikontrol de basol tapno iturong da tayo nga agbiag. Iti basol wano agbasol. Handa tayo nga control
Masapol makita nga you are dead. Iso nga ting crucify ni Jesus, ijay cross, ket jay old man. Iso nga no, adalan nyo ti cross, nga natay ni Jesus Christ ijay cross, mapicture yo kumay jay sarili yo, your old self was crucified there with Him. At ki in crucify na ijay, jay taan nga biyag mo nga managbasol. So nga jay managbasol nga sika, dead ijay cross. You need to believe. So nga haanan nga siyak jay sinner. Ta jay sinner nga tao, jay old man was crucified with Christ. Ulitak man, no biliban nyo na yay, ijay ko ngay overcome iti flesh eh. Ijay ko ngay overcome the sinful nature in my life, ijay ko overcome jay old men. Kanayon ko ngay meditate, nga nailansa jay daan nga kinataok, ijay cross. Hanakon nga daan, I am now new creation in Christ. Ta jay daan na tayo ijay cross. Gana ratar aramidak na but tilibol na daday ngumat-ngat nga to umununag nga umununag. Iso nga haanan nga sinner na ito jay righteous in Christ. Na ito jay holy in Christ. Amen? Pakitak man naman. Crucifixion pa lang jay ayan tayo. Wantoy pa lang jay resurrection. So, tiin lang sa ni Jesus Christ si jay cross, jay old men. Your old life, sinful nature, natay kay jay cross. Natay da jay cross. Sabali ka tatay if you are born again. Ngamnuhang ka nga if you are born again. Ngamnuhang ka nga born again, you are still old. You need to receive that message jay cross tapno matay jay old life mo. And then magkaroon ka tin new life in Christ. Okay? Next verse. Galatia matlang. Galatia chapter 2, verse Rugite verse 19. In Ghana the verse 20. Hallelujah. 19 and 20, Galatia chapter 2. Ito iti amo ni Paul nga teaching. Ito'y nga pinatay ti sinful nature naman. So, kailangan makita yung nga crucified the sinful nature yun. Tanuhan yung makita niya hangamatay. Tay jay cross lang, the message of the cross lang ti katayana. For when I tried to keep the law, it condemned me. So I died to the law. I stopped trying to meet all its requirements so that I might live for God. So makita yun na dahil natayak tilinteg. The same mo lang dahil natayak ti old life. Verse 20. My old self, kunana mo nan, was old self has been crucified with Christ. Makita yung teaching na. My old self, kunana, day daan nga siya, kat nailansa kini Kristo. Kailan makita yun na dyan, nga day daan nga siya, nailansa. Natay. Kailan makita nga, Jays, old life mo, natay. Tsungahan mo nga padpadas nga pag-ungaran manin. Amo yun no, agungar tinatay, mas powerful. So, kailangan nga amo nyo nga he is dead. Amen. So, kailangan mamam nga umuno na my old self has been crucified with Christ. Tapno maalam day next nga
message nga it is no longer I who live, but Christ lives in me. Ha? Amen. Makita ba din? Then, alam tayo pala, the old self, di managbasol nga desire or tao natay. Wanang pastor, apa nga dapat lang desire tayo ti basol no mamingsan. Dati nga ti patpatayin tayo. Kasano nga matay di ay? Hanakon nga jay sinner nga tao. Sa jay sinner nga tao, ngag-desire nga agbasol is dead. Intuno pala sa na nga ag-akar, you are dead. Sabali akon, I am now new man. Amen. So, makita yung dyan nga ti pangilansaan, ti pangpatayan, ijay old, ket ijay cross. So nga crucifying the flesh. Amen? Hallelujah! Hanyong nga kailalaan ti flesh. Hanyong kailalaan jay old life. Taiso ti reribok jay biyag mo. Anya ti ugali na jay makaapos, managpasubnod. Isong anuhan mo nga i-crucify jay managpasubnod, kakaasi ka. Ti pasubnod na. Nuhan mo nga i-crucify jay adda desire na nga agbasol, amin nga purpose ti basol mang-destroy, to kill, to steal, and to destroy. Awan ti mayat nga bunga ti basol. Because sin is not from God. Sin is from the devil. Kata jay sin, conforming na sin. Basta sin. Amen. Yes, yes. Amin lagi dyan, you need to crucify. Kat may sana dyan nga i-crucify, saan nga sagsagay sa il. Basta ma-i-crucify mong hankan nga jaydaan kat natay. Kat maawatam di message ti cross nga ng patay jay. Dagiday bunganan nga sinful desire, agtinag dagijay, matay dagijay. Yes. Matay jay desire mo to sin. Amen. Yes. Ulitak man panunutan nyo amin, day magdadadaal ka na kayo, pride is sin. Day ti aday day sinful nature, pride. Di madina nga makurektar, madina nga ag-submit, madinang acceptan ti truth about God. That is the nature of pride. That is flesh. You need to crucify it. Dadjay pagka-materialistic, that is sinful nature. They can desire. Ulitak manan, datayo, no heavenly ka, uray bumaknang ka, hangkag balin nga materialistic. Ti kayat na asawan di materialistic, ti material, ti may control ken ka. We need material things. We can use them, but they are under our control. Handa tayo mabaling nga isinay ti Diyos. Ngam no mas napatpatag di material kaysa ni Apo Diyos ken ka, that is sinful nature. You need to overcome that. Amen. Saliday tayo di biyag mo. The more ngay biyag mo di heavenly, the more ka nga rumangay. Ang kay baga karunan. Amen. Haan nga masapol nga agbaling ka materialistic, tapno rumangay ka ti material things. Takunakon ti kababaknangan nga rod, ti suamin hanga materialistic. Ni Apo Diyos. Ni Jesus tikin kuka ti amin, pero saan nga materialistic. So nga dawaten nyo iti Diyos, Lord,
Kas ano ti kinasya sino nga Dios nga sikat kabaknangan kat saan da ka nga kukontrol ti material things. I-reveal mo kaniya. Tayo so ti biyag ko rin kasyay. Taado iti even born again, they are still materialistic. Nga under ti material isura, di material ti mangkon-control iti biyag da. Iso nga no umay da ti anti-Christ, maala na nagijay nga tao. Why ti usaran ti anti-Christ? Material things. Maawanan ka ti trabaho no hangkag pamarka kasi ti kasada. Maawanan ka hangka makagatang no hangkag pamarka. Hangka makanegosyo no hangkag pamarka kasa. Isura no if you are materialistic, maala ka ni jay. Kamabuteng ka nga maawanan ka di material. But if you are spiritual man, nga naiapo Diyos ti biyag mo, hangka agbuteng ijay. Because ni Apo Diyos, kaya na tag miracle, ure kasday. Isu nga isut pang butang da kalig di kakadwa tayo bo naging isu nga doon nagpabaksin. Even pa pastor. But-butangan na isura ti material things. Kailangan na tayo mabutang ito because God is the possessor of heaven and earth. Tiga po na gamin nila lack of faith. Kurang tayo ti teaching about faith. Kurang tayo ti teaching about God. Who God is. And then they flesh nga daday nga takrok. Nahan nga mangan. So daday, tinahulda. So nga kailangan tayo nga believer ta sa last days. Ngumato ti level ti faith tayo kini Lord. Tapno, resistant tayo ni Antichrist. Kanang ko ibagbagati, makaresist lang kin Antichrist, they that know their God will resist him. Hallelujah! Tandaanan nyo, timamarkaan ti 666, zero salvation din. Basahan nyo yung Revelation. Once nga damarkadan nga 666, zero salvation na yan. After the rapture, kasi di mangyari. Ngam tata, nalimad pa lang. So nga ti nalimad pa lang aramidan da, usaran da lang ti vaccine, usaran da pa lang ti national ID, han pa lang nga 666 ti jay, sakli. Pero da jay ti step nga mapan ni jay. Apay ti kunayo gamin mo ti kastan ni Satanas. Nurumwar na jay kay bagada, kay pursarda, haan. Step by step. Inayaden da jay. Kada nga maala da ti tao. Gana nga jay card mo, mabalin mo nga paglukat ti ruangan, ingana nga kasi mo lang jay card mo kut mag-open ti ruangan. Kasi mo kut maala jay pasahim. Kanagmarke malakit, nagado ti minarkit mo kut. Tinotal da kut, kasi ka lang kut, nalpas ti bayan. Nagmayat! Iso nga maawis ti tataw. But one day, hantulangan nga jay pangikargandan, card tata, pero tatalian da jay card, ikarga tayo jay imayo, mas may mayat. Awun ako na data, na-experience ay jay card. Da giant. Isu nga na jay ti kastan mat kat ti Antichrist. Sabay ko na yung nga kaipursar da, agritalir ti ano nga tao, tamuda nga mali. So nga in-inot. Gama kontrol da amin nga negosyo, sada iawisan, mayat no magkaroon kayo ti kastoy, ta magkarnegosyo kayo ti libre, kakasta. Ngam nga mo, nagtida dumakadwa tayo handa gamin unay nga basaan ti Revelation, nagitay end times nga teaching. So, kailangan tayo matituyo nga may surwan kayo ijay. Namuyo ti kaskastana. Whew! Okay, so now, my old self has been crucified with Christ. Amoy kali oray ni Jesus, nagisursuro, kunana, ti mangi patag ti biyag na, kunana ijay, mapukaw nanto.
ngem ti makapukaw ti biyag na gapukan niya masarakanan to. Amo yun apang inti-teaching ni Jesus today, ngano'y patig mo dato'y flesh or dato'y earthly life mo. Ket madim nga sumurot ken ni Kristo kasi umay ti persecution, mapukaw mo to di life mo. But oray no ma-persecute ka ken ni Kristo, kat iban pa yan mapukaw mo, dadjay biyag mo dito'y earth, masarakan to. Naunag dagidjay nga teaching ni Jesus. Ti makapukaw ti biyag na gapukan yak masarakan nanto. Ngem ti mangmadi kanyak sa kunana nga isalakan na ti biyag na mapukaw nanto. Kitmuhan mo may crucified the flesh. Ano nga kaya diyay nga words ni Jesus. Are you getting something? Hallelujah. Isu nga, litak manan, ayan na, tipang patayam, iti flesh, ijay cross, the message of the cross. Nga ijay cross, na i-crucify, ijay daan nga sika. Hankan nga daan. Ibaga man dyan sarili, may saat, nga baro nga parswa. Yan. Kailangan ibagbagam na dyan sarili, natay dyan daan. Natay dyan na ilunod nga tao. Natay dyan man nagbasol nga tao. Natay dyan na ika-curse. Natay dyan sinner. New man daytoy. Hallelujah, righteous and holy in Christ. Blessed, heavenly, Son of God. Sagitayan ti kasayo tapno matay. Patayin nyo ijay message of the cross. Ilan sayo ijay jay old. Amen. So matay lang ti flesh no may crucify. So no kita nyo iso nga very powerful the message of the cross. Panday di 1 Corinthians 1 verse 17 and 18. Oh, hallelujah. Amin tayo mamay dito. Uri na kayo nga buubing. Dapat sapsapaan yun. May crucify the flesh. Amoy the flesh, naging fornication, adultery, nayo namin. Basta sin. Kahit nagapoy di sinful nature. Sin nga ro, diso nga sinful. Managbasol nga kasasaad, o managbasol nga kinatao. In crucifying ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya lang ti power tayo dyan new life. Dyan nag-resurrect nga life. Number 2 nga point dyan maramdaman. Dati pa lang dyan crucifixion or crucifying the flesh. Matay laeng ti flesh ijay cross. Verse 17 and verse 18 kastoy, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. Sige, Ilocano. Sa anak nga inbaon ni Kristo tapno mamunyaga, no diket tapno iwaragawag ko tinaimbag nga damag, Ibanghelyo. Jak usaren tinainseriba na pagsasaw, amangan, no maikat ti panakabalin ti ipapatay ni Kristo iti cross. So nga di preaching ko kuna ni Paul, haana ka nagusar kadagiday nga human wisdom or words nga naunag kaamangan no maikat no mapukaw ti power ti papatay ni Kristo ijay cross in my preaching. So makita nyo ti aywanan ni Paul nga power ti preaching na the message of the cross, saan ko mga maawan ti power na diay.
So nga adon ti message sa ta, nga naawan day power ti cross. Why? Handa nga maiminsahi ti true message si papatay ni Jesus Christ si day cross. Hanmat nga ron ngayon kagumatang ti crucifix at kunam, this is the message of the cross. Kailangan nga makilam the message of the cross, nga ti maysa nga message of the cross, nga it is finished na iday is your old self. Inlansana dyan nasasadot ti na Diyosan. Inlansana lajay materialistic. Inlansana ti adultery and fornication nga design. Because the power ti grace or power ti cross can nakati strength to overcome the world. Isu nga pukusan tayo di dahi tata. Kailangan nga makaprepare tayo no rapture nga makot up. So nga niyaman nga sin when no control ti devil di life yung tata, you need to overcome it now. Prepare nga ma-rapture. Kaya ayan na riyay, the message, the cross. Say mo nga'y crucify. Hallelujah! Woo! Praise God! So, ijay, yan. Verse 18, kadagiti mapukaw, kinamaag ti mensahe, may papan di panakatay ni Kristo iti cross. Kita nyo din mapukaw, kinamaag kadakwada ti mensahe ti cross. Ngam kada tayo may salakan, kaya ito ti may salakan? Daytoy ti panakabalim ti Dios. So nga di message si panakatay ni Jesus Christ iti cross, kadagiti may salakan, iso ti power of God. Amen. Iso nga, no dingdagan nyo di ay, kas ano, mabaling ako na yo, kas ano nga nailan sa di old ijay cross. Iso nga routine nala na so, sana ilan sa, tapno no bilibam, matay ken kadiyay. Hallelujah. So makita yo ijay, so nga ni Paul, ado di teaching na about the message of the cross. Ngay jay, nga nailan sa jay old self. Kaya aramidak ko nak nga roden. Teka na yung kung i-meditate, Lord, tajay daan nga rumi stasyon, natay, kat naitanam, kat saan nga nagungar. Tinagungar, jay baro nga biyag ko kene Kristo. Kaslating kasana diyay, no maawatan niyo ting kasana ni Jesus, idi in may isuna, inala na jay old, nga biyag mo, intanam na. Dajay, iti na dadael. Tapno ko na itanam, tapno agrupsa. Jay old life mo. Amen. Agrupropsa jay old. Amen. Ngam dajay new life mo, marin-renew. So, han mo pag-ungaran, jay old. Tajay old, agropropsa. Jay new, ti ag re-reign. Mapapabaro ti inaldaw. Nagkaduna jay, okay. So, kita tayo manan, Colossians 3, verse 9 and 10. Pagitla ka na kayo rito. Now, di kaya ginulbod, ta inuksob yun, tidaan na kinataw, agraman ugali na. O sino? Inuksob. Okay. Isumahan nyo nga ibado manan, inuksob. Verse 10. Ket in kawasyon ti baro a kinatao, dadajay new man. Anya ti kawasyon, anya ti biyagyon, baro. So jay daan na uksob.
Dahito ti baro a kinatao, akanayon ang mapapabaro tapno umasping iti Diyos sa namarso kanyana. So dayon, saan nga iso ti mapapabaro? Natay, ngam dyan nagungar nga born again, nga kinasiasinong kini Kristo, iso ti mapapabaro, numawaw-awatam, dyan kinasiasinong kini Kristo. Palakpak kini Apo Diyos. So dayon nga makita, so sabihan tayo dyan cross. 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Ito nga kailangan nga munyo ni Kristo, nga na-crucify. Amen. Okay, so ako na ni Paul, tibayat ti kadak iti dinayo, inkadang ko alipatan ti amin malaksig ti may papan ken ni Hesus Kristo. Lipatat ti amin. Iban lagi jay memoryo ijayon. Alam ibagayo, Lord. Malipatak lagi memory ijay old life. Dawatak nga day new life ti agrain in my brain. Hallelujah. Tanawa minsan pala day memory mi day old aduda. Okay na. Tibayat ti kadak iti dinayo inkadeng ko. Susikat mangikadeng. Hamo ko na, bahala na, nakamatagdang mangyayari. Iti mangyayari, ikadang mo. Ano di ikadang, I decided. And decide ko, alipaten ti amin malaksig ti may bapan kini Hesus Kristo ken ti palaka ilan sana iti cross. Dahil si Hana kayat nga malipatan the message of the cross. That the message iti cross na-crucify chay old. Na-crucify the nailuluno di jay. Na-crucify the pobre jay. Na-crucify the taga-impierno jay. Na-crucify jay under ni Satanas jay. Natay! You are dead. Amen. So, no, binilib mo nga dead di ay, hanggang patinggi dyan. Bilibong manan the resurrection of Christ, you have now that new life. Ni Jesus, tibiyag mo. Okay. Next point, numaadal mo nga na-crucify the flesh. Next, nga bilibam, na itanam pa idiyayang, nga labsak niya pa nakaitanam na. And then the third day, nagungar, ijay resurrection tayo. Alam nga ruden, nga, baruka nga parswa, alam nga ruden, nga nagbiag kan, ijay baro. Reckon you yourselves, ibilang yung ti sarili yo, nga, new. Romans 6 verse 11. Tata, aminin nyo nga you are new. Nabonagin ka rin ba? Tinabonagin, tinatay, jay old. Tibiyag mo new. New. I am now new man. New man. Okay, Romans 6:11. Kastamat nga ibilang yun natay kayo ni tibasol. Dahil all. Or natay kayo niya managbasol nga kasasaad. Ngam sibibiyag kayo iti Diyos. Gapo keni Kristo Jesus. Ibilang yun. Ikadang yun. I-consider you. Amen. Ibilang yun. Ibilang yun. Nga natay kayo dyan, kama nagbasol nga kasasad, ngam sibibiyag kayo ti Diyos. I am now alive in Christ. I am now alive in Christ. My life is Jesus now. He is my everything now. Tinadumagamin ti amuda. Uray bo naging daw, awagan lalat at sarili lang nga sinner. Hanga ka sa ti bagbaga ti Bible.
Tibagbaga the Bible, if you are born again, han ka nga sinner. You are new man. Amen? In Christ. Han kan nga sinner, han kan nga sinful man. You are now new men. Amen. So nakita nyo ba dahi? Okay, ibilang yun. Ibilang yung amin. Natay di pobre. Nag-resurrect yung baknang. Natay yung masaksakit. Nga na-ulcer, naririyuma, na-high blood, na-diabetes, nagungar, dadjay, nasalunat nga tao. Kasi di ka sana mang patay, di masaksakit. Tapno agungar, di nasalunat. You need the revelation. No, biliban nyo rin ito, isa yung maawatan na ipipreach ko. Isu nga kailangan, isu nga nagdinaduma nga under the law, ipapilit na, wala nga ba son, nagadumat pa lang di kukan tayo, overcome tayo, nagadumat. Sige man garon, kung ako mamisan, no mabanug ako na mag-explain ka na kwada, sige man garon, i-explain mo, kasano ka garon nga maka-overcome. Yes, ada ako nila, ado ti basol, ado ti sakit, ado ti kinapobre, ado ti demonyo, pakitia, dito ilubong. Now, sige man garon, takunamot ka, kailangan nga agbyag tayo, idipagayatan ti Diyos, agbyag tayo, nga nalintag. Sa mo man ibaga, nga awan nalintag, oray may sa. Anya nga nangarot ti papanam, kati saan nga nalintag, saan nga may salakan, di ba? Katuan, isong agbalintag yung nalintag, kabarang may salang. Kasano nila? Sige man nga, ibagam ti kasana nga rod. Basta di lumaban tayo, kasano nga rod ti kasta tayo nga lumaban? Basta ipabati, kasano nga rod ti kasta nga may ipabati? Narigat-kat namin ti kuano, han mo kati ang amo. Isuda ito, iti ipapatim, ngayon agad. Bilibang ngayon nyo, dahil kati kasan ti lumaban. Isu nga nagadot ti maki-risrisal ka na tayo karito nga teaching. Hindi naman ka ma-explain. Okay, how to overcome nga the devil, how to overcome sinful nature. Sige man nga explain mo. Kasabulan nga, kararag tayo tinaldaw. Okay, Ker? Nagkararag ka tinaldaw, naka-overcome ka? Hantayo pa lang kami nga natay. Apay nga ni Paul, kasaan nga natay? Katimbagan na, I have overcome the world. Sa bali teaching mo, sa bali teaching ni Paul. Apay nga ni Paul, na insuro na, nga nailansaak anay kuyog ka ni Kristo. Apay nga, awan mangag ko. So, sa bali ti gospel mo, so nga hang ka maka-overcome. Agpaiso di magbagada, kailangan malinisan tayo, tapno sumangot tayo, kini Apo Diyos nga nadalos. Kasano nga rod? Sige, ibagam. Kasano kang malinisan? Basta, overcome tayo, no anya ti madmading nga ugali tayo, baliwan tayo. Sige, kasano nga rod? Ikasal ti agbaliw. Insay lang nga awan ti may babagada, sa litoy ti ayan ti agbaliw. Isungaan naman lang nga makaisusuro. Nga mas nawag ka kay kayat dati makidiskutir. I'm so sorry, my dear friends, pastors, and teachers. I love you with the love of the Lord. But listen to this. This will help you in your ministry to grow. Makita nyo? Amen. Galatia chapter 2, sublian tayo verse 19 and 20. Whew. Amen. For through the law I died. Kitaan nyo anong teaching na? To the law, so that I might live for God. Amen. Ito yung verse 20. I have been crucified with Christ, and I no longer live. Kuna na, it is no longer I who live, but Christ lives in me.
Haanan nga siyak tagbibiyag ditoy ni Kriston tagbibiyag kanya. Or ni Kriston tibiyag ko. So I live in this earthly body by trusting or by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kita nyo no nataykan, ijay old, day life mo nga new, ni Kriston ti life na. It's no longer I that liveth, but Christ liveth in me. Christ is my life now. Isunan day health ko. Isunan day righteousness ko. Holiness ko. Strength ko. Blessing ko. Power ko. Authority. Isuna ti ayat ko. Isuna ti asi. Isuna ti patience and endurance ko. He is my joy. He is my peace. Amin nga kinasasino ni Kristo, ison ti isuot ko. Tanatayan day old, baro day toyan nga magmagna ditoy. Hanga ko na ni Paul, ada kamin palang ditoy nga lasag kita niyo. Tibagbagan tila duma, pastor, ada tayo palang mat ditoy nga lasag. Ada tayo, bagan ayan ni Paul. Ha? Sige man? Sige. Itikas ta saan na siyak tagbibiyag, no diket ni Kristo tagbibiyag kaniyak. Do kasano ti ba nagbiag ko itan? Agbiagak amay paay ti pamati iti anak ti Dios. Diyos sa nangayat kaniyak, kinang fed ti biag na gapo kaniyak. Oh. Ayan di makita yun dyan. Sige, iday NLT, English. Hang kayo ka pa-deceive, hang kayo ma-mislead, kadagidayang nga pananaw tinaduma. Kung nada tayo palang dito yung lasag, pastor, so nga normal lang kada tayo, nga agbasbasol. Normal lang kada tayo, pastor, nga agsaksakit. Normal lang kada tayo, pastor, nga maka-experience ti kinaawan, ti kasapulan. Ala, normal ka no, nagiday. So kano ti biyag na palang tadada dito yung lasag. Nagiday nga pananaw, basahin nyo ti scripture. Sige man no, ada ti scripture nga may bagbagay dyan. Hang? Nga daday ti ati usto nga kwa. Nga dapat mo nga patyen. Ada ba? No, daytoy kita nyo ni Paul sa bali ti pananaw na. No ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. We are more than conquerors through Him that loved us. Anya ba'y kanya na? It is no longer I that liveth, but Christ liveth in me. Hanay baga. Okay, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God. So makita yung uri, adak bala dito'y bagi, ibiyag mon ni Kristo. So nga kanyak pa'y hangko pa'y ngay aminin ng dagiday nga pananaw. Yes, ada tining ibaga kanya ka may sa nga believer nga kasay. Nguna nga madatayot pa lang dito nga lubong. Ket di ba ado ti sakit itoy, ado problema, ado ti kwa. Kurang pa datayin bagam, ado demonyo. Ket kuna kanya na dito ti may baga king ka. Gapu ba sa ada sakit ag sakit kan? Wenno sakit ba ti mangituray king ka? Wenno anya ti ibagbaga ti Bible nga dapat nga agturay kada tayo. Di ba ni Kristo? Wen ang uray no agturay ni Kristo ngam adamot lata sakit. Okay. Tapno maawatam kunak adu demonyo ditoy. In bagan ba di Bible adu gamin demonyo toy so nga demonyo kayo amin. Kuna na ba? Sana kuna nga han mat kumulagayam. Han nga gaputa dalat toy isuti biag mo.
Because adat ti Diyos titoy. Hanamat nga ibaga, adu kami demonyo, iso nga mademonyo kayo amin, haan. Adu demonyo, iso nga paksyaten nyo. Tani Kristo nga da kada kayo is greater than the devil nga da to'y earth. Adu sakit ditoy, pero paksyaten nyo in the mighty name of Jesus, because by the stripes of Jesus, you are healed. Daday masaksakit nga tao, binayadan ni Kristo, iday stripes na, idinagungar nagkaroon iso na ti body. Amen? Ayan ay, baka kunayo manan. When nagkaroon ti bagi, daday nakita ni Tomas, day naabutan, kat napan day langit, hanga di ti bagbagak nga body. Nupayag pa iso, nagkaroon ti body nga nag-resurrect. Nga awanan, sakit na. Nga mabuyo ti may nga bagina, the church, you are flesh and bones of Jesus. Because dinatay, ket nagungar, inaramid na tayon, nga balay na, bagina, tatang. So nga sikat ayan jay life na. Because you are His body now. Napanday bagina jay, bin mabadya spirit na dito yung awan ti bagina. Tapno amin nga mang-receive, sikan tagbalin ka bagina. So you have now the life of Jesus. Napugsat the connection mo the pulim the first Adam. In my jay last Adam can second Adam. So that is the last part of this message for you to overcome or to crucify the flesh now. Hanyun nga biliban nga old kayo pa lang. You are now new if you are born again. Hallelujah. Ada babagin ni Kristo nga binmabatoy awan tadang nga nakatugaw di makanawan ti ama. Ti bumaba binmaba the spirit na. Awanon bagina tasikan tagbalin na tulang kinlasag na. Iso nga the church is the body of Christ kuna na ijay. Hallelujah. So nga dito nga bagi oray no han palang nga nagbaling nga spiritual body. Kasi no agbaling nga spiritual body awan right nang agyan palang ditoy. Ngumato nga ngumato. Iso nga kailangan agyanak palang ditoy. Tapno makaprisak pa lang. So nga datoy the Spirit of Christ. Isun tinarabin na nga ima na datoy. Lasag kinto lang na. So nga there is power in this body. No gilihan smagasan ti masakit. Because the Spirit of Christ ala ditoy. Hallelujah. So nagtrabaho, nabindisyonan di trabaho na. Because sa Spirit nga datuyan, Spirit of Christ. Hallelujah. Kailan makita yun, nakita niya biyag niyo. Crucify you the flesh. Saan yung ay biyag na duwahan? Hang kayong agduwa-duwa. May saka lang. Amen. Kapag agduwa-duwa ka, si kadya old in you. You are not old in you, you are new. Yes, amen.Ag-asam, nalamanan the Biblia nga old in you. Isang arod nga iban na the Bible nga old in you, that they old in end ni Jesus, i-day cross. Yes. Tapno sumublat kay inyo. Yes, amen. Amen. Sikapay ka, old in you. Okay, 1 Corinthians chapter 15, basahan tayo man na verse 45. Dito yan, adat italo nga mapansin nyo nga Adam ijan, nga naisurat. First Adam, iso ni Adan nga natinag, the Garden of Eden. Santo adat ti last Adam, ken adat ti second Adam. Makita yung last Adam, second Adam, in first Adam. Talo niya. Pakita ka na kayo. The kingdoms na lang tayo. And so it is written, the first man, Adam, that the first,
in the Garden of Eden was made a living soul. The last Adam, di kadagan day first. And last Adam was made a quickening spirit. Tuloy. Howbeit that was not first which is spiritual. They first get natural. Amen? And afterward, that which is spiritual. Tiin mo na earthly, sinmaruno, heavenly, spiritual. Verse 47. The first man is of the earth, teta ni Adan, nga earthy. The second taitan, han nga last. The second man is the Lord from heaven. Tibagi ni Jesus dita, day dua, last man, last Adam, in second Adam ni Kristo riyay. Day first Adam ni Adan nga natinag, nga nang tawidan tayo ti sinful nature. So kailangan nga matay jay Adamic nature nga puling ki jay first. Ta na ilulunod diyay. Kailangan nga umay ni Jesus tapatayo na daday nga Adamic nature kada tayo. Isu nga nagbalin isu na nga last Adam, taalaw na jay amin nga Adamic nature, ilas na ijay cross. Isu na jay last nga Adam ijay cross. O baka nyo na alati revelation na. Ulita ka, ni Adan nga first earthly, nagputputot, hingga na nga nagtawi-tawi ti tao di sinful nature. Itata, awan makaiin ijay. Awan makailas ijay nga puli. So din may ni Jesus, napan na inala na jay nga kasasaad, kas sinful nature, kas sao, kas managbasol. Inala na ijay cross, inlansa na ijay cross, ta inala na amin nga Adamic nature ti the whole world. Naggupugup amin kanya na daday nga Adamic nature daday so na ijay cross. Sana inlansa, tapno i-end na, isunan jay last, dahito yun jay last nga Adamic nature kunala ni ijay cross. I-end kon, it is finished. So di natay jay last nga Adam. Tapno umay jay spirit of life from above. Tanakastruck ni patay, spirit of death jay first Adam. So ngay nala ni Jesus, pinatay na jay cross. Inlas na ijay cross ti Adamic nature. So ngay sunad jay last nga Adam. Naalayo? Sige, 45. So it is written, the first man Adam was made a living soul. The last Adam, dayta, di bagbagak nga last Adam, was made a quickening spirit. Jay last nga Adam, inala na amin the first nga Adam, inlansana taiyag na jay life. I-ela jay dead man, dead spirit, pinatay na jay cross, tapno agungar jay new life through him. Kaslating kasan kasla bukal isu na ngay, isu nga di bukal, kita nyo, nagimula ka di bukal nga beans. Di ba a group sa diyay? Marunot jay bukal? Huwag patatas, kas parigad, adaman ure ada diyay, balin nga old, nga maikali. Itata, into nagtubo, adat agtubo to kanya na, no malusaw, na jay similya, adat agtubo, nga barbaro nga bukal, nga kas kanya na. Pero new da jayan, saan nga jayin mulam, adat na-create nga new. Isu nga din na imula na di bagi ni Kristo nga last Adam jay nga nang create ni Apo Diyos tirumwar nga new nga agungar
Isu nga jay last nga Adam nga naitanam. Jay tinagpuunan ni Ama nga Dios nga uray natay jay nga last Adam. Ijay nga nang create ni Apo Diyos ti new man nga born again nga sika. Isu nga dinagungar. Isu na jay second Adam tatan. Nga isu tinakaipulian tayon. So nga awan tayon jay first Adam. Ada tayon jay second Adam. Nga isu ni Jesus ijay verse 47. Isu nga tipulim tatan ni Adan nga second. Tainindnan jay first nga puli. Ijay cross. Tay tati message of the cross. Isu nga tata tinaisulbungak nga puli. Haanan nga igurot ni Jesus nga tagalangit. Kipulik tata jay second Adam. Tainlas na jay pulik idi nga first Adam ijay cross. It is finished. Tapno agungar jay second Adam ijay life tayo. So nga ijay mo nga may crucify the flesh. Naala yun? Ay, sos, no makita yun ay tipuliyo tata jay second Adam nga nakatugaw ijay right hand of the Father. Adati royal blood nan. Adati pagkaarinan nga puli. Adan iti puli na nga nasalunat. Adan di puli na nga baknang. Dahil ka sana mo yung crucify. O, tatapa lang. O, ay natipulim. Ha? Uray ko man ay anak kay den negro nga nagidzayan. Nung naawatam da ito'y, you have that new Adamic nature in Christ. Kita nyo din na, naipuli tayo yung first Adam. Nakatrabaho ni patay, tilunod, ti sakit, ti demonyo, tatamat, nga pinugsat na daday nga puli tayo, sana insolbong kada tayo dyan, nagungar nga adan. Panyamat ti pulim, hanmon nga puli ti high blood. So nga doon, may magbagabalang nga bubonigin. Di ba, pastor? No, bonigin tayo kumangkat na pugsat, tay malas. Talaga man ka na pugsat. Ti problema lang na mumunuhaan. Ado nga mindiha nga kinamo, tauray magbaga di damuting kasana nga napugsat. Handa ka mo pa nga natay na diyon. Ibibiyag nila tayo na ilulunod. Di makatrabaho tilunod. Tanong maamwam laang sa kamaset free. Hey! Tatanga mo mon, agwing-iwing ni Satanas. Ahawin ba? So kinama na ba? Awanak ni tanga puli. Awanak ti puli ti pobre. Ti pulik tatanga ni Jesus nga second Adam. He is so rich. Possessor of heaven and earth. So I am rich. Ti puli mi baknang. Siyempre no, dati agdamdangag kanyak ito. Nga di lasag siya muna. Hay? Lastog ka rin na pastoryo. Kung kunanda mo ta? Tipuli na kita karuba mi na kita. Pobre na kita. Kung na dapat lang. Handa nga mo tinaawata. Pulin sila sad jay bagbagada. Jay pulin nga jay biyag ko nga spirit in Christ. Lang amo di ay. So ano minsan da tayo nga uray born again tayo. No, kurang tayo ti teaching. No may teaching aglawag santo maset free ti tao. So nga na kayo nga mamay dito denggan nyo nga nalaing na ito nga revelation. And then after nga nangagyo, agawid kayo, yes, agpisumot timan, dito. Inutyo ka rin. Isa diyan yun. Yung bagata, kami nga naka full time nga grib-rib-rib. Inununot mi lagi dyan revelation.
Amen. Umay kayo lang, nababannog kayo, relax kayo ba? Agnangag kayo, may turugan kayo ba lang? Yun ito. Imbagtala kami nga, inayaban nga full time. Yung manoblat ako amin, di. Kung kunatayo amin, sino nga di bang pakan ka na tayo? So nga rumar na ito yung revelation because i-reveal ni Lord. And then once nga biliban nyo, the Spirit of blessing, Spirit of Christ, Spirit of life, isuti agwork. Kasyayla ang kasimple ti gospel. Nunid na jay, kunan ni Paul nga gusar ka tinaulag, nga di ka mauawatan tapno ma-impress na jay. Nung mabalin ko maagusar kay dyan nalalaka nga maawatan lang. Amen? Kamapay nga tayo magpa-practice tayo ti Tagalog-English. Wala ta, ipiprepare tayo lang na ministry tayo ti international. Kasi mapantayon to kadag di handang amo ti Ilocano, Tagalog. Amen? Pero piprisaktagan ka na eh. Why? Usar kami nga da kanyak para pagsayaatan ti daduman. So nga da ti pagsayaatan nyo. O, anya puliyon. Ni Kristo kunayo langan. Ni Kristo nga nagungar kin patay ti nakaisulbungak. Isunan jay puon ko siya ti sangana. Kasi gamin isunan jay ulok siya ti bagina. Isunan jay spirit siya ti bagina ditoy. Lagi gamin ti meditation nyo. Nanatay jay ulden agropropsan ni Raymond nga tiyamag nga naikakers. Daytoyan rumrumwar ken si bibiyag na bindisyonan nga baro nga Raymond. Kung kunami day gamin. Tipulita yun tata adda ti royal blood na. Adda ti pagkaari na. Adda ti pagkapadi na. Adda ti kinabaknang na. Napay ti dara ni Kristo. Nga pulim. Awan high blood na. Awan diabetes na. Awan lunod kanya na. Tagidayan ni Rugiyon ngagmilirit ano agungaren sumabungan day barbaro nga sika. Kasta ing kayo denggan ay dati mang transform kada kayo kita nyo lagi dagdengdengag iti live stream tayo. Kung nada idedang mata-transform. So nga no, the preaching gabi, dayo ayunan day lubong, handa kitli nga baliktaden, the gospel, they turn the world upside down. Kung na nga baliktaden mo, reverse mo the worldly life, ijay heavenly. Dahil tatitunay nga mensahe, hanggang pa na yun, bali, adda tayo ngamin dito, talaga nga, no, aming sangkat, mapiwis, tingiwat tayong agsangit. Hali, indayo ayunan di mang mangyari to'y lubong. I-reverse mo. Dadyay dyan na ilangitan nga biyag mo. No, adat kinapobre dito, i-reverse mo. No, da sakit ito, i-reverse mo. No, da demonyo, hanga sikat yung master ko. In Christ, you are my slave. Kung ang kinisita ng gana nga ma-meditate mo, nga you are higher than the devil. Kakasday, so meditate you, the love of God, righteousness of God, holiness of God, blessing of God. So tiagarin, kada kayo maramdama. Habang aglawlawag, matmatay, day old. Agropropsa, pumigpig samat nga pumigpig sa jay new life. Christ. That's how to kill the flesh.